Kethisha mwanya mutegeri wa Weru TV ni wega nontoko na kanya kugwatana natu methani yetu ya nteto tha emwe muthenya wa umuthi inkugwate ugeni ni umbitagwa Christine Wanjeru na mwananiria wetu Mathithio utuko muonthi ni Maureen Kirimi. Ino ni mucia nteto iria tukubanganiritie. Mugomo wa mandagitari Meru ukinyite ntuko ya 12. Kurumira nyuma ya kuingereriwa kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza ni bunge ya Meru. Ndoa ya gukabanira na ntano cia ciari egembia ciari gwikirwa mpini ni mabitia maba. Aboganirwa gukinywa koti nyuma ya kubebia na kuia into cia skuru ya Egoji Primary. Hatomberi ya rutiwira maugima kaunti ni ya Meru ni mandamanite kumeneria thirikari ya kaunti ni kurega kuthikiria maticha mao. Mabisa mao maugite igireria yao ria kwaranira na thirikari ni ingite ebiga ni nyuma ya kwethirwo wabici cia kaunti ibingitwe ni makinyirite thina iria nene magukurukira ni kurega gwitithirwa nkathi na cibitari kwethirwa etina mabisa ma kwigana mugomo wao umuthi uthongirite ntuko ya 12. Muthuru Muriuki atuambiririe na riboti ino. Kwa ntiko 12 nandi arigitani ndene kaunti Meru ibethete mugomone gitumi baumite macibitari ne nekira bakonda thirikari ya kaunti Meru thoke bathikira muthura narua bakinyite barabarene bakina rwimbo cia kuonania kunda kunganirwa kwao. Na gitumi kio kia mbere gutonya mugomone ni kuwa bakuthangika ni ura gutina arigitani bakungana ndene kaunti ya Meru ikwethirito kwina shortage ya aritibango ke bacibitari ukethira daktari kana nurse kana clinical officer arikara kiumia kimwe agita ngogi 24 hours in a day ukethira shift ira bakumba kunenkerwa bari nenkerwa shift ya ntuko mugwanja kiumia kionthe ukethira antu babo batikumba ikomama batikombe kwethwa bagikara na family ciao ukethira service delivery ira bakunenkania cibitari it is of poor quality ni untu bwa kwethirwa urejo kethira ward imwe ina antu 60 ende inasio mwe daktari umwe ukwethwa agikava kwao batu turiuga itwandikirwa aritibango giba cibitari bange kenda batu tumbe kwethirwa itugushugurikira Meru ni tukubanenkira quality healthcare iria bateri kwethwa ekinenkanirwa na sesi baritayete abainge muno nkorokia yana na 50 na bange nkorokia 70 beta kuswangwe nze ciaome na no ntu cibitari citu tena ritingwe na biria bikuthithe kabuo te uritingwe bobwea ute antoto te no ntu bakwethirwa aritingwe ni bakai muno cibitari nene bajaire bakwima ntuja gwitithwa nkathi mono ke madaktari baria bakalite cibitari ukagita karaya bamwe betu ba promote last 2016 eitaranga banoro wetu amunya eitara kiraitore rirare otheri ande kantu ba promote antu bakai antu bate kwa nanto 70 na mwanka thai na access nkorokia ngiri bate promote doctors nkorokia ya 150 bate promote clinical officers karibu nusu bate promote no ntubu ngwiteriteka cibitari rengi bajatu ni mandhirike mishara yao ina yushererwa imbeja cietu cia mishara ate mishara yetu na ndene tueta gweterwa egechererwa okagita konthe ukethira batwe twerwa muchara tariki 15 cia the next month ukejo ukethira maloni jara batu tukobete bank jate kombe kodwa jakirwa ukethira healthcare workers nande iba kombe kodwa bageta watu miunda twao kagari kao kanini ga probox kala bagorete iba gotawa nande na rueje mayad jamero jonde jojo litogari to madaktari to tonini batai to boda boda tora batwe to tumaire kwethirwa to Jonto County Government
kaunti ya Meru iterega kurea deductions ira bahatwe tukogitwa mechare netu na kinya nkuruki ona kinya kithabo ne arigitani abogite thirikari ya county insurance ire bagitirite etuko bakanya family cia kutho bakirigitwa mwana wetu ari ajua services ira ugwo kwithwo kinenkana ya cibitari we daktari we nurse ugwo keja kwajua gutikumbika ugwo services u ombe kwithwo no kunenkerwa jonto gutene cibitari nyemwe ekwa accept card cheto cha insurance ira tukunenkerwa Meru aja kwao mantu jau mwankantu kureja ka addresswa antu baba bonde okona benyuma yetu aja bakendera kwithwo bakendera na mugomo Meru tugwate ni mbaru totatora kugoma mirere o government ya thirika kana siasa bakarete atene arongo o mwana siasa ya to promise akara kuthithia na ndi batu turira Meru tugwate ni mbaru rerera mwisho to promote twewe insurance njega tujoke obusabu for the next 10 years tutakumara tutakoringa gituma ara muthine bogite nandi ukaja kuthathirira cia county kaikore mwimanto jegio gimba mwiri bucoke kiri thirikari nene ira twagomete kinya gitara thirikari ira thire gitara kiraito governor wa thai Bishop Kawira Mwangaza na rerere muno na araria Meru na araria mandaktari na araria na litiku kibogima ebera gaito anto beto itwana bakwa wonda jo gyagetenga ba promote winde kara akamishara egitarereo nkabwa insurance imbega na ndeka tukwenda Meru betu batwerewa itwa promise ra itware romanto jau lakini no ntoja ta ingwa no bomwe. And we want to put this straight. If the county governments are not able to manage the workforce, this is the high time they revert the health to the national government. We are saying that the Health Service Commission, they need to establish it so that they are going to address all the disparities within the health sector once and for all. Muthuri Murioki, Oro TV, Muthuri Kangangi. Ntuko ya Jumatano kiumegeki spika wa bunge ya Senate Amason Kingi ni makwerigirwa wetana gikaro kia mwanya kwariria igamba ria kuingirwa kwa governor wa Meru Kawira Mwangaza ni bunge ya county. Gikaro giki karuta mwerekera wa kethirwa igamba riri rikathikirwa ni kamiti 11 kana ni bunge yonde obuishite ori Senator Ledama Olekina Boni Halwale na Okech mendekithitie kubunjwa kwa county ya Meru. Boniface Mongera enasio bunge zinite kedretiri mana ntuko ya oki kana ntuko Jumatano yakimeke tore kiri gikaro kya mwanya kenda beja kubangira injerere ko bakedro bethingatira ya kwariria rwaria rokomubere gavana Kawira Mwangaza gitene senators bonde 37 bakoma kirutha ro abariro mweri jomwe kenda bejo karira nteto eje. Insofar as the matter of impeachment, meana kuja kurura musono jwa mbere jwa gavana Kawira Mwangaza jo kumubiregetene jwetire kiri kamite ya mwanya iretongire tusene to kumoroterwa Kakamega bwana daktari Boni Halwale arejwa ire jwetirire mbere kamite onde kana plenary na kuatere kukeja kwa kamite monye kethro igitirwa senators 10 bakethro bakinenkirwa kibaruga ya kuthikire gambarire araki watho bena ntuko 10 shakodro bethongona na kuandika na kureta ripoti yao. Rutero wa gavana Kawira Mwangaza mawakiri bawe hamona akoji barabanganiti bakethro bakide mbere kamiti iji arenta garo wengenyo bunge county Meru mawakiri bao hamona akoji barabanganiti bakethro bagikinyithia kwa ngerekano nyuma ikaro gya ntuko Jumatano ukeja kwa barabarire kethro ikithingatirwa ne kamiti ya mwanya kenda kamiti iji mwone gavana Kawira Mwangaza no mwanga namba yake mabatandatu kumakire 11 bethro beringa kure kumwitaita beja ko mogwata maiti abakethro bereta report yo mbere garo hare kethro ikiarirwa na nyumene kwethro ikiringirwa kura are wingi wa maseneta kana simple majority babatere kwethro bagimuitaita gitene mumo garo jo nteto eji na juku keja kwa bati mona maiti bareta report ije yao nteto eji ikethro ikwirwa una gavana chokere kwathana kuma musona jo kumbere gitene jo kuruka ntuko ya misi ekime kethiru rotero bunge county Meru mwankera na ndi senators bamwe betri tubagita maoni jao hare bamwe bonekene bakiuga hare county Meru kinyirite kagitene gaka Rais Ruto na batere kwithura kere kithiria ikaunanga ni throno bia shokero bobwero nke report ya Ntoshoro TV kumaja kingina ngine kineke musho Nairobi mbita Boniface Mongera.
Seneta wa Embu Alexander Munyimo Ndege na ugite gavana wa Meru Kawira Mwangaza akagwatikana na mabitiano waka akienukana kama temudharaba wawe. Mondege haugite mabitia makuna watho kwa muntu gutiumba gutuma Meru ebunjua nekirite Ameru wirane ati igamba riri kathikirwa na kugambwa ni Senate buku baterie Anthony Kadenya alinasio. Itigere ntuko intare gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza gukinywa ikarangoni nyombani nene ya Senate regamba rya kwebo kwa igitini. Seneta wa kaunti ya Embu Alexander Munyimo Ndege na uleno mwa maseneta bare bakethura bari kiriji karoino na bara bakamuretua la gavana Mwangaza liwa ruga kethura maite mara gavana Mwangaza kugweta kuthithia makethura mari maoma gavana Mwangaza no mpasia ibirobisini kiendaomba kulila maite mama. Lakini siwezi kusema MC wako na makosa kwa sababu oversight ya county njia and devolution. Hata kama sisi maseneta mpaka tuangalie ukweli wa MCA yene ikawa wako na ukweli wao. Na kama watakuwa na ukweli, yeye atatimuliwa na atakuwa mtu wa kwenda nyumbani. Na kama hakuna ukweli, yeye atakuwa mtu wa kurudi kazini. Kulingana na Seneta Mondigi wayatitikanile netagare nole kule gutejenera kwa thirikari ya kaunti ya Meru na kithurano kingi kwithirwa ikithithika. Mondigi akiuga guti mtu abatere ukamata murigo wa maitia ma mtungi. Seneta Mondigi akiongera kuga rito bwega mbalile burike maite mara gavana Mwangaza akugweta kuthithia. Kwa hivyo mimi naweza kusema MCA wawezi kutimuliwa, wawezi kuwa mbunge ivunjwe. Kwa sababu hakuna, hata kama kuna sheria kama hizo, na kama wamefuata njia ile taratibu ya kutimua governor mpaka tuangalie, lakini sio kusema watu wote waende. Ile mtu anafaa aende ni governor kama ana makosa. Bobu Bwejete kagita kala tongore bamwe babunge ne ya Senate ilo Senate wa county ya Narok Ledamo Lekina na Olwa Kakamega Boni Alwale begwe kete bakende kide utejenero county ya Meru Mondigi kyola ya tongore baba kulekana siasa ja county ya Meru nontubo batikwelo madina malea makunyiri county no. Sisi yenyewe hii mambo yote tuachie watu wa Meru. Alafu sasa Senator Olekina, alafu na Senator Karware ambaye wako kwa uongozi. Alafu sasa wataka kutuambia ati county ya Meru iwe dissolved. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo kitu tunaomba ile wamefanya iletwe, tuchambue hiyo makaratasi, tuone msimamo iko namna gani, tuone kama Kawira ni amefanya kazi mbaya, hiyo tumtumiwe. Na iende ikawa MCA wamefanya oversight wakaona gavana amekula pesa ya Meru. Kwa hiyo sasa kuna tofauti ya kutumua watu wote ama kuvunja watu wote. Kwa hivyo ile kitu iko, mimi naunga mkono MCA wa Meru wamelete gavana Kawira, tuweze kuchambua, tuweze kuona mna gani. Na sisi niko tayari kama mimi mtu wa Mount Kenya East kuangalia matakwa ya watu wa Meru na kuwasaidia. Amonogu senetojo wa county ya Embu aligobota maseneta bakadhikiria gambalele bulaka baterie na aki ikagwatikana. Lakini na nataka nimwakishie muombe Mungu tuweze kuona ukweli itatokea namna gani na mtupe time kama ni senator ndio tuweze kuamua kesi hii yenu na njia ile inafaa. Nataka nimwakishie tutaamua na njia ile inafaa. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Nkuruki aciari 10 aciari mao na mutani omwe kumagika Kachio Egimbe South nimekiritwe mpini nyuma ya kutanithia ciana ino. Kuringana na Shibo wa Nterenu Derevasi Mucheke, ciari ino ni ciarungu wa miaka 16 iria marikitie utarua mauntu megi ntano ino na beshanite mukana kiri akarimaria makubukangia ciana cia sukuru na ntano ino akiugaga untu uyu ni utumite maengi magatigana nkinya na sukuru. Ni mauchokete mumba makirigirwa gituo ni kia borisi kia maua meterete kurugurirwa nditango ciao. Dennis Mugendi na riboti ino. Umwe na umwe yana bari 10 ario mwari wa munini wa Sibu bonde ba miaka nthiguru ya 16 bagwati nyuma ya gutanwa ni mutani umwe wa mukantere cia ugoti ya Kachio gicione kya ubunge kia Igembe South ikaritiete kinyashi alibao bekiri mpene na mutani umwe wa muka akumenyekana tanjana tikithule sania uria ejikene ta musumbi turi ako borisi turetete ana baratani na baingi bao ni aritoba skuru pamwe beba form 1 form 2 form 3 na pamwe beta form 4 so mantu yanda ende kuwata ki WhatsApp
na ingucokeria antu ba media bonte nkatho nontu bangwenja abakurita ndikuona kire media iro ndaba requestire ba list ya na bonde barabatani so by evening ndende kunenkerwa list ndayukia assistant chief na village managers twarara kubasaka twatwikiwa ta bonde na thai twina over 10 para thai ba confirmed ni ba ibatani kira kindigariria itwe gwita kuchwari bau tubagwatire utuko kuma thaa 9 mwanga rukire na kibo itugwete ari 10 alafu baba ngitwe kuya twathirwa agotwika bekwa assistant chief machigo wogoti rira twitire twabagwata no mwe mware oke nembere kuya na bikibiki twiteti abo kambe nombo tubamia twina uyunge agwitwa assistant chief unge mutweri ambo tucuna na tona tebo gaturo na munene twamulilicie tanabo na rira ambere kuya nabo ringi aretete kire atukari twikuya nabo begubwithiru kaguci gwatwika bara bongo tucuna ibatani na mware oke ni gwararigwa ku wobaika bara batani kwa gwa kaita mumenyeri gwabo kwa wingo situmugitendo kiwo kya kwithira turi ofisa baba kwa ngwi thirikari bagacua gutumika kwitha bara batani kenda gutwika bara thirikari ikorwa nabu tebubo gwita na mbere bongo no bocoke nyuma tetuciethira ithuki muno na ntikuona tugita na mbere Sibu Mucheke akawakinya nyuma ya kuwata mutani musumbi no baguswana na daktari umwe uria kinyawe ethiritwa gitana anabari ukiwitho na mama kurita ngwe yo daktari lakini teke daktari si sasinya kwake etawa Karo Kaora Gisuru mamo na kurita ngwe ya utanare na njire Gisiri na bamwe na wetaga ka kliniki yewe mwanga kamekisua bakuora mantu to yagwete na indingirite DCC na impeanite namba yewe kwa CID twamutrace na tukamekisua akwa arrested na karika ya ntanu yisiaka jaririkaniye ingite muno ntere ne ijigite ne riri aritwa baingite cukuru bontu mukana yuititwe kiri uria akagwatikana gitana atani kana agitanithia mwana wawe wega sana nontu batu professionals na clergymen nitu complainite bunene na information ba migwete iu ya utana kura kwina group WhatsApp era twathithire batu ria athomi na barabandiki thirikari na nya pastors twathithie group WhatsApp na gukirukira sibo nontu ni admin no mbere kwata information nyingi yo muno twikuona ni bayukite advantage that is on to school ni singi na utetution ikuendelea bona kabone kanya wotana kwa hivyo utukasifu kitendo kira hivyo sana kina hivyo muno na itu kikasifu na baraba kuendelea utana wacha tuwape onyo. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe South, County ya Meru. Athuganirwa mugwanja makubebia kuthukangia na kuya into cia cukuru ya Egoji Primary cia mamilioni ma mbeca iria irungamiritwe ni Father Misheni utuko wa gukira omonthi ni makinyitwe koti ya Nkubu mugwanja mamani makanite nditango na ni maimitwe mbundi ni kenda borisi marutha ucunkuni baria igamba riri riu rikathikirwa aramisi ya kiumia giki County Commissioner wa Meru na kujirite thukangia uyu na kuga urukagwatikana mabitia mama akayukirwa itaga gari yari ya kiwatho Father Misheni augite thukangia uyu wambiririe ciumia ciiri ndiru na umanitie na mwagi wa ukaria mutukikare enacio kiumia kithiru Batire Lawrence Micheni urorungamirite cukuru Egoji Day and Boarding Primary kwithira kiumira werune na kugora cukuru inyangitwe itigie kujirite athara ya mung'ana jwa nkurukia chiringi milioni 20 aria Batire agwetere kiuntu giki kithithikite kuma na mikucheno jwa munda gati ka mwingi nawe mwingi jo kenda Batire bera cukuru ya TV tire twantune aja na nkurukie kirikano Batire Micheni na ugire bota skuru ya primary ni betikaniririe tivete jokie na remwe siare na boba karara bari nontu mugunda ni jo munene indi akigweta batethira baking'anirwa riu turia batu turigirite tiveti ijatea no ri tukubanenkela nafasi na batojuria na kinyana bari kinyamba tambiria nikyo batumire bo organize ngans bafandito mono they were very funded nontu tengo gimbo duji ni antu bafandi mono kenda baidia building chonde baduke rasis
bayento bionde bila bilioko nkorokie kari kano batere micheni akigweta kinya kethira skuru ne nyangiro bonene gwatigiro gote no karia bokongana akiuga karia bonde ne bengirwe ochimani bengire bonde na ndikwithira skuru ejetigiete no karia bokongana kuringana na batere micheni na ugite na rua anto bate kumenyekana ne bejere rukiri gintu thakenda baithio bisionthe nande rombara wene skuru eje wokaria kenda into biria bitigi Kenya ngwe buru namba baukete advantage yiu nontumba kuona kwena lupo ya security amwena bo athuganirwa banana baraba kuringithana na kuthithia wenyangia bo ne bakinyithirwo koti ya nkubo aria mugwanja bo kare amwe na kiriba mugwanja bethira bakithomero thitango ciao imwere kwithikaro bia ritingo ge baskuru eu biegia mungana jwa chiringi milioni jere thitango ejere kwithia into kathumba video into bia miunda bia stima na binge bia ya mungana jwa chiringi milioni 5 thitango ithato ire kugwatikana na bimwe bia into bia ta injini ya bikibiki ngucha kanisa ikombe bia kanisa into bia stima medha ya bioni na binge thitango yenya ire kuthithia wenyangia bonge bwegia mungana jwa chiringi milioni 1 na kiria thuganirwa baba umo wawaririkana ni mwana uri na miaka itigukinya 18 na bonde bari kuthomerwa maitie jao bethira bakiregana na jo na thuganirwa bonde bethira bagiatwa mbondi ni koti ikiuga newe kanyandikiro muthugane riboti yawe na kinya kwewa kanya kuthima kethira ni uma kuri na muthuganirwa atikinyitie miaka 18 na kowe gambarere gachogwa koti kaire tariki 15 mweri Jojo. Kabla mpatiwe bond tutafanya ripoti na upande wa probation ya kila mmoja wenu, na kwa sababu inadaiwa pia hapa kuna mtoto. Tukisema ni mtoto inamaanisha mtu ambaye inadaiwa hajafikisha mwaka 18 atapelekwa pimwe. Na kere muthuganiro ro gukariwenka na wathitangi na maite ja kuya itanda bithato biria bikwerekana ne bia chuma bia mungana chiringi ngiri 15 igamba rare rwathika thikirwa ntariki 24 mweri Jojo muthuganiro wake wa mbondi ya mungana chiringi ngiri 70 kana kurea mbecha baribari ni ngiri 15. Person is hereby granted a cash bail of 15,000 shillings or bond of 70,000 shillings to do similar surety of the same. Na ndikumene na wenyangia bobo thithikite kiri skuru ejego G County Commissioner Jacob Ouma na ikinyite kiri skuru eje uro kujerete wenyangia bonene ne bothithikite na akiuga batete keria kaire kare katarere thithika akiuga bonde baraba thithite wenyangia bo bakagwatwo na bajukirwe tagarere kiwatho wamwe na kinya baraba kuba gwata mbaru benyangia skuru eje. Na yeyote ambaye amehusika katika kufadhili vitendo vya uhuni, vitendo vya uhalifu atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Watu watakamatwa, kuna wachache ambao tayari wamekamatwa. Watu watakamatwa na kushtakiwa. Kama mtu anataka kuandamana ama kupiga mawe kwa sababu watu wamekamatwa, endelea uandamane, lakini ninakuhakikishia wale wote ambao wamehusika katika uharibifu ulio hapa watakamatwa. Muthiene bwana Ouma ariuga thina na mikuchano ya miunda ibati kuthirwa na guchurwa nterane obichicha miunda na tekuthithia wenyangia tabobo tonyeri ni siasa kirima skuru. Swala la shamba litatatuliwa kupitia kwa asasi za serikali ambazo zinapaswa kutatua masuala ya ugomvi wa shamba ama umiliki wa mashamba. Mambo ya siasa na fitina hatutaki iingizwe katika shule. Shule ni mahali pa kusaidia na kulea watoto wetu, na siasa zetu za mirengo mbalimbali na fitina zetu ziondolewe katika shule. Iwe ni shule ya kanisa, iwe ni shule ya serikali, iwe ni shule ya kibinafsi, tuondoe siasa. Kumage shigo mbunge ka Southimenti nke reportrate to shawero
Meru rĩakwa rĩetwa nĩ Mũtugi Kare. Gatuĩke kanya ga kũnogoka banini. Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithĩtie magũri kũgwĩthia kĩrĩ mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kĩrĩ mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Arĩa magũri jagwĩte kuma 120 mwanka 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter, na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Ukienda mbeca ciaku ciũrĩre igũrũ jatoie murangi turiongire na arua ukenere offers cietu. Nawe Mũmeru akiuga mũrojo na incho ni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nandi na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njirene ya Meru gwita Ruire, kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Je, unatafuta mabati ya hali ya juu na yanayodumu kwa muda mrefu? Tutembelee Duralog Manufacturers Limited Isiolo tukupatie suluhisho. Tunayo mabati kama vile Duralog Versatile, Box Profile, Home Tile na Roman Tile. Chagua kutoka kwa bidhaa mbalimbali ikiwemo mabati na vifaa vingine vya kuwezekea. Wasiliana nasi kupitia nambari 0110 581 292 au 0710 120 590 ili kupata maelezo zaidi. Duralog, your trusted partner for quality iron sheets. Hii season enjoy na GoTV. Beste yako wafuta. Tuna connect na ligi zote. Jishikie GoTV leo ujinice na the best futa live on SuperSport. GoTV, love it. Haringingo gwate ogeni Rais William Ruto na ruthite gikaro na maminista ma Meru garuni yawe muciĩ munene wa Nairobi, akiaria minista wa Kigina John Mbadi augite makarutaniria wira wega bamwe munini wa Rais Rigathi Gachagua na kathite tagaria Rais kuthura kanju ya minista ire kugwatithania Akenya monthe kuma mirengo yonthe ya gisiasa. Bantoni ba Rais Ruto na uritie a minista kuruta wira matikwendera montunwa uri kuna kwiga Akenya mbere. Rais William Ruto na munini wawe muthenya wa monthe ni maruthite mucemanio na aminista mawe garuni ya Rais kwariria mauntu mwanya mwanya iri bo kuruta wira. We are one team and we must work as one team. I listened very carefully when you took your oath of office. And it was about the Republic of Kenya. It was about the people of Kenya. It was not about your friends. It was not about your relatives. It was not about your family. It was not about your political formation or your community. It was about the people of Kenya. Please, let's keep it there. Akiaria Rais na ugite a minista mama Meru ni mabaterie kuruta bwira tagintu kimwe na rionthe kuririkana muoronto wao ni Akenya ake na kuiga Akenya mbere ya mauntu monthe. You took an oath to do it for the people of Kenya, starting with myself. If you remember carefully in my statement, I said, make
the people of Kenya your first and only priority. And don't allow personal issues to come in the way of your duty. Friends, I will repeat it again. Let us make the people of wakiaria munini wa rais na uritie minister ma methero makirutira abanene kiri urutuwira wao. As you embark on the duty to serve the people of Kenya, you must know and appreciate the need for hard work and work ethics, that you have to put a lot of work because of where we are as a nation. I'll be having an opportunity tomorrow to discuss further on our lessons, on the cabinet that we had, and whatever we may learn and can be useful as we embark on the new dispensation. And finally, Your Excellency, is just to encourage everybody to love one another and to appreciate each other. You know, when I look, I find Hassan Joho in the same cabinet with me, and Opio and I, and John Buddy. I appreciate that Kenya is great, and we must all learn to live with each other because you never know about tomorrow. Bantoni ba a minister Mamange, minister umweru wa Mbesha John Buddy na guatite ugeni Mamange na kuga makaru tawira mariba mwe magwatanirite na a minister Mamange. I'm sure I'm speaking for my colleagues. We will support you. You have actually covered in a very short time what we expect, and now even those of us who are new, we are ready to go. Finally, I want to say that those of us who have joined the cabinet, we are also grateful to our colleagues who have been here. I think you have received us and welcomed us positively. We will work together as a team, both at the cabinet and also at our individual. Siasa cia ugavana kaunti ni Tharaka Nithi ni ciukitie njira ingi nyuma ya mubunge wa Antwaka kaunti ni inu Susan Ngugi Mwindu kwanira karomba giti kiu mwaka wa 2027 Mwindu riu agatiga giti kiu gitina muntu ni bara bingirite Antwaka ama engi kuromba giti kia mubunge wa Antwaka ari au. Mwindu akamenyana na Kareke Mbiuki gitonga murugara na Professor Njoka kire gucwa giti kia ugavana Paul Kabithi enasio. Hiro aria mujumbe mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu arahaki aria kire kiatho kimwe ntereche Tharaka na thereti cha Njoka makarura giti kia gavana wa Tharaka Nithi kire kithurano tukuwata promoti tanto sana kwa promoti ndio kibiambi yo kane bale ari Tharaka Nithi borodura wa Tharaka borodura wa Chuka borodura wa Mara borodura motune tawanja borodura mojiro tawongembene tikwenda kwendu sombelele akababange nabo bakarere wora bokadura tutweke akabana toberinga 2027 tisasawa bokwenda ngwanto beto nontu barabo temete kuroba ingenterino che kaunti ya Tharaka Nithi banjire komereria matagete giki aganyambura imuhentere che Tharaka badato baba ikomana nke wanke na uyu Madam Tabitha Mpungu mwalimu wa Chuka University ankoroki oraimo siasa kuma bachuka Tabitha Mpungu nontu experience iriande nayo ya kuruta wera thini wa Tharaka Nithi ndi minister waragwa ndi headmistress kuranda goni na eco girls ndi lecturer Chuka University ndi mukuru wa kanitha machache order ni mugekuru wa guild na ni church wa Presbyterian. Kwa hivyo hata church kanisa nayo igie na ngina kanata kabisa. Kwa hivyo 2027 Tabitha wa Mpungu mugekuru na wina experience ya kumenya mathina maria mari Tharaka Nithi niako muromba kura cienu, and I want to promise you niyo temburuka Madam Kawira Munge kuma Tharaka wa dini ya Nkondi na orakinya we aithiritwo ari mwarimu wa Kagita no akionekania kwijumba yumbania gutwa kiringoni twanisagani yakinya no tunaniondere senior ya mama county buge kana geto no turaithire mono baye atokonenkerie nambwera kama we mundani kibayoni kauri mundani kore ara wenjagira kibayo gyaku neni kibayo gyakwa kirioko ntikwenda nkethina ara kura uria mbarira inge bonde
keria kore wa inyoni itwana mandire ya niko kebayo ni ke karoni ne kenda nkebi barere ngentere ntere ntikere itirereaga ko unda romba 2027 pongwa tenzara takawero motegi ntueke mami wenu. MC wa Kuoroto kaunti ya Tharaka Nithi akimekana atakaba wanja ari wa bathatokiri barabara ari kiathoni gikina barankuru kibakorera giti kike mujumbe mwekuru niyo ndutite wira miaka 10 ndi MCA na nenkwegwa ngukura na ndi nkwegwa nani nembati kwethwa nkevija dijaga umbere nonto takweja na matorani ndi mwalimu wa ikundi uthomi kuthomo kiria ndomete nebwekarania na wa mama na kubathomithia bore babati gwekara na bore babati kuthondeka mbesa nonto at the end of the day tibarabara ikathondekwa timauntu maingi ni pesa mfukoni. Kiripotera Uru TV kumantere Tharaka Mbiti wa Paul Ogwakabithe. Kumania na kwingiva kwa wagagia taunini ya Embu mabisha maukaria taunini ni mambiritie musako ni kenda gwikira mpene maria magucumbura abiashara na akari taunini eno wa biashara na mone mauritue mathondeke ikundi kire kabiraga mathina mao kire rwangirwa ukaria ni kenda guchuira ntaira thina eno ritamwaniki hatumenyithie. County Commissioner wa kaunti ya Embu niwe Jacob Buo no rutite mukana kuri andu aria maravesana mikana ya kumbuthura avuli biashara ngurani mweno wa Njuakari ino ni thiini wa tauni ya Embu ati ni maukora magiocero makinye mavio makiwatho gukoretwe kuri na uvaguku wa ugitiri mwena uyu andu amwe makira avuli biashara aria engi matikarute wira kuu ati tondu tia kavira ina wale wanajaribu kutisha wananchi hapa kwa jua kali ati lazima ukue mtu ya kabila fulani ama community fulani ndio ufanye biashara hapa ama uishi hapa. Haya yote ni upuzi, na tutahakikisha kwamba tuko na njia na uwezo wa kujua wale wana spread hiyo uoga kwa wananchi. So hatutasema ni nani, lakini tuko na uwezo tujue ni nani na tutadili na huyu mtu. Gukuri munene wa DCI niwe James Kithinji akiugaga wa mundu ari na kivoto gya kuruta wira wa varia vonthe vururire gutari kurutururwa ni andu aria engi. Unaweza kufanya kazi ama kuishi sehemu yoyote ya Kenya. Tumesikizana? Kwa hivyo let us not intimidate each other. Isemekane wao fulani, wao sijui tunaangalia jina yako sijui inaanza na leta gani, hapana. Mtu yote anaweza fanya kazi sehemu yoyote. Then na baada thirikari ya kaunti ya Embu kuvitukira chief officer wa trade and industry niwe Maureen Mukami meririte avuli biashara aya ati ni makumagwatirira na njira cionthe niguo biashara ciao ikore cia kutherema. Mimi katikati wiki pamoja na commissioners tutaweza kuingia tutembee huku tuweze kuangalia shida ba shida hii wakati ambao iko tuweze kutatua. Na kama kuna choo imefungwa na ni ya serikali na wahakikishie itafunguliwa. Pia kutengenezewa modern facilities. Haya mambo yote haiwezi endelea kama hatuna umoja. Ni ukweli. Kama ni ukweli barabara ya serikali imefungwa, tutakuwa hapa sisi wenyewe kuifungua hivi karibuni. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta warita mwaniki wa musiri. Atongoria mwanya kaunti ni ya Meru ni mauritwe kuguna akari na matigie kuiguna mari mungwa. One kuringana musiasa na mubiashara Timothy Kithinji na nkinyagia kugwatwa mbaru ni ure wari MCA Martin More kiongozi na nkinyagia Franklin Karuti Nguruki ni marombete bunge ya Senate kwa reri ya kuingirwa kwa gavana Kawira Mwangaza mate kuendera rutere nwaru riko John Diga na riboti inu. Atongeria kaunti Meru bombete kuiwa bakirombo tigiri wa wikira mo batuma mwinge mbere banto mbakwa bakithina mbere na kuibendera babongwa na mije yao narinde to kuringana na Timothy Kithinji uri mu biashara na mu siasa aga kaunti Meru. Kaunti Meru thai na manto ja impeachment na kira igurirwa atukwira leaders betu bekire plight ya Meru imbere na ituko hope impeachment tutukurega ni constitutional mandate ye assembly lakini tuli uri atiri igita riu rionthe bakara batomba kuiganwa kethea batomba kuiganwa
then dai atwite njirengi kethea i president and so vuto choke election kwe na nene baba ingi nya batu no twite nyanga bane ukai nambi twite turungame to wini anto baraba isuba na tukuga kintu kira ki muhimu ikuita unto bora bugatethia raia ukeja kwithirwa ngavana ore impeach the thai atikugwirio atukuria thina imbi bataiganwa mwanke gita riu thaiji manto jetu jonde aja kwami no to marumbano ya re impeachment uti budget wa approve utembi Meru ke gucoka nyuma every day na very short time gucoka Meru umenye budget yethira mweri jo akinya jo tandatu gwiri marumbano ja umbecha budget dire on the brage 14 billion ke gacoka kairi na national treasury na otero kana nkero yo kairi ko bara ba kuruzi bau ne Ameru na nkwira Ameru kairi kura timantu na enemiti nambi kura ni expertise ori muntu uri okuringira kura tirazima oringire muchore oku ringira muntu uri wije ai na akiri ekugwatithania itukurigara muno na atia ngavana wetu aremerwe aremi kabisa kugwatithania MCA bana nambi imbi na thina kiuria kiu gitirombo chokeka atukuga twiringe election tutegenya ume na tactics cia antu gukara tumenya niki into fulani bitikombo karika Miari no ya kithinjini ombite kwigua ikiwata mbarunu ura wa MC wa Nyakiwesi no matini more kiongozi amwana mwandiki kireke makana opea kaunti Meru Franklin Karuti na raba kiareke athoni kimoba ombite kwigua bakiromba kinya bunga seneti kagita kaumba kwigua ikithikire muswanda wa kuruta gavana kaunti Meru Kawira Mwangaza Gitini netigire tikomba kwigua ikiendero no tere ruriku indi ni ombe kwigua ikithikiria kirero kia Meru mantu a siasa otoka aregwa nyama na nkwira mutano cia kiongozi Ameru iba kwenda gwitirwa ngugi Ameru iba kwenda roje iba kwenda barabara iba kwenda cibitari cithondekwa indi nandi woria mantu jau jonthe gwa karatia. I want to tell the Senator of Kenya today and to Senate Meru ekuthangika for some time. It is the high time you give us a solution for Meru, and I'm saying that without mincing my words. But we will occupy that Senate. But to the end of the Meru, Napothikere na Meru. Towe nando. Kwa huu utekuremera itene vi waewa miaka 10 tembea enda jute sawa na waewa miaka 5 waremwa kuritira ntungwe bora kwagirite hata wewe tunapiga teke tunakwambia songa kando tuwegeronge kwamba kuritira ntungwe bubweya isasa gate sasa wantu beto lakini Murungu no munene mweshimiwa wenu Githinji na aretere wonka nkomia na ande bukanyira muringire irwe nawe murume angwire ibwa yo rathithirie wo rathithirie bubweya Biblia ru atuthitherie ni antu bonthe mantu ya mende nkoroki baba muru yetu twabathithirie bubweya nkoroki kinya ureterogaria mami enu ontore enu te makosa Biblia royorerie na ndeka tukindane no na aratue we atetha isasa wa Kiripotera Ndeto cha Weru TV mbeta wa John Thiga Dana Mbuba uria ni musiasa na mutongoria wa ayuthi kaunti ya Tharaka Nithi na arombete atongoria kuthangikira ayuthi na matigie kumatumira kindi ya siasa. Dana augite ayuthi magasha kuringwa njoki utumiri wa Nchobi na ndabashingisha mbugita igakinya mwisho na kuthira bururu kaunti ya Tharaka Nithi. Matini Mugambi nacio Ibwega nthuke imbithi kuraithagirwa mabataro mao na kuingua na bubui kuringana na muchiacha na nkinya munthuke imbithi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Ndainwa Mbuba akiaria kagita gukiria timu cia mibira mbare ya mwembiri ogo timu ya Nthaka na Riveru matimu ya Mikoi na nkinya timu ya Red Barret timu ira ciaumba kwithirwa igicindana kana kuthimana kathuri mali kuna vijana siwezi kosa sawa nikapanga na kuja tuongee unaona already kuna mamberia kombera matena boots kuna mote na oringiro akuko na first aid kit sasa nikikata kuja huku nitajuaje sasa masaa ni kujipanga si ndio kwa gungu kena munori ndathira mukithakaga mubira na mimi acha niwaambie bora ndamwethera siezi waacha hivyo ndacha at least nino asiana ria kwenda kumenyera siana na tero thegera siana osionkia enogu ndakia kwa ndogo sio
Gucionkia sawa na muntu atika umia kiuga gatirenda yo bayo gunona saisi bayo tiumeria gani mweranie zile ndogo ndio umwa ndaena ariuga ibwega nkinya atongoria bakaraithagiria na kurumbuia Nthuke Mbithi. Lakini ndimwere ni gento kimwe siku hizi kuna watu wanaitwa Gen Z sawa nimekuwa na bwana na president ya gaku ina inabarani anto mama wetwa Gen Z mbere ya rutha no anything akamba consult mbi Gen Z juu any time Gen Z wanaweza anguka nawe ama wakusalimie si ndio so lazima ukuwekea hapo si ndio so vile watu wanatuchukulia kama ma Gen Z lazima before mtu afanye kitu afikirie asiangushe nani Gen Z. Ariuga Nthuke Mbithi tiba gutomagirwa buthuku ta kuthukua na nkinya kuthi maandamano kana kugera maiga. Uko na leaders mama leaders kuna leaders hapa na pale mwenye atakuja hapa kwambie wewe kuja nikupatia 50 bob karushe mawe tao. Yeye unakataa sawa? Leader agakwenda ni agokia kugorera boots. Iroga uko thake na ciombi mubira. Akwenda ni athia kuige bantu akupe wira sawa? Bati ateka kunengera siringi 50 uthie goko simbi kio sawa? Kwani mnataka tujulikane Gen Z ndio tunafanyaga vitu mbaya? Kama atukugera mababa metu niki? Si ndio? Mbona youths arikiritie na kuria Nthuke Mbithi baba gutiga kwenda gutumirwo thuku kagita kara mtu akwenda kuingia mabataro make. Mbona youths tutumia vibaya? Mnakubali tutumia vibaya? Tusikubali, si ndio? Huku tukuendelea tuendelee hivyo na niwaambie na mimi nawapenda sana. Mbosage? Mbosage? Nduko sigana wakiumia? Sionde. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mogambi. Jacqueline Juma natwikite mutumuka wa mbere kurungamira kirabu kiririgie FKF nyuma ya gutarwa gutongoria kirabu ya Talanta FC. Talanta methiritwe matena kocha Kumaken Kenyatta akurunga mwawira na nyuma ni kubutwa nonto wa Mpuminthu ku Jacqueline ari na umenyo wa mubira nonto nethiritwe ari kocha wa Gomaya Queens FC na ari na barua ya urutani kuma kiri CAF. First, I thank God. It's an achievement for me and for the female coaches out there. So yeah, it's another experience that I want to gain, and of course, get into greater heights. Gender should not be a barrier. I can say that should limit female coaches from coaching. You know, I think they should step up. I'm here because of them, to show them that they can do it and they believe. And I thank Talanta, my employers, for believing in me as much as I'm a female coach. So they should not shy off. They should get these opportunities to get these licenses, to get the knowledge that they deserve in order to coach these teams. First, I can say is through classes. The classes they've offered since CAF D, way back to CAF instructors and of course CAF license. I can say it's a platform that they set up to help us coaches get the knowledge, so that at least also while coaching you know what you're doing. It's not coaching out of Nginteto na njira nkinyaniru ni thaa 3:30 ni wega nonto wako na kanya kugwatanira natwi mwananirie wetu mathithio tuko monthe ni Maureen Kirimi.